bia o si aduasa na wo kasa sɛ yɛ na na sese ska wagu mami enta ye me pa acho bebre mami wuti mami wie me wi anu abam me pa acho pa mani abre okay the o de fa ya sante sɛ mudi a enye betema wo the same dia mani agye wo no sɛ wo se wo koso na wo de acho pa mu odu de abam nduan ma sante fo mesra mo wo so wo de acho pa mu odu beba etimu da mu bi yentie no sɛ kwa kuma anu chia me a ene ye me kwa me ma ne mem me no mi no ye be hu fi ti mesra wa ni diem afei so ya na de o kasa enkan emmo na sam so kra biem ma yente because what bibi na de what bi ye kuro papa go ya politics ya politics mami ode ye na na nti ka so go le bu mami ti na de mami ye na o ya na so akasa atia no wona ama wonim say ya na so akasa atia no kwa kuma anu ya fa acho bebre kwa kuma anu me body me ya so aya me ya fa kuma ye mfumu ntwa because achame no so wa fum na so wa ti ase so wa fum no nya for the one we are to obi afum no eti me pa acho mami wuti wonim say ya hemfo kura mo sum wo manhia mami ti o ya hemfo mo sum wo manhia omo ko matira manhia me di asem kwa no omo ka asem amamo no fom yeah me pato de make what mase Matias here na ye no me kan say sebi ye kum ase ye ka obi di party se mo beka ho ana me ka se nka ye die mu krampo ba nka ye die mu ese nketimi ye kum ase ye ne ye die mu ye ne ye ka se party we ye party no e ba ese nketimi ye die ye nka ye nka se ye nana ene ne manfo nkohia empesikanse no obesese konfonoche etinya ne boni mu sebi enya ne boni mu se le koka asem bia mana betia ye dabi ye wura kwampo no wonu anu se aha me nana we dabi enya ntesa tam ka se no amisia ye wura no sebi o ma me hu se me nana me ni mu o tene sama me bukotodwe de agent ya ne mu nhira e wo despatch program na se na me kura na me busa se me kura me say no hwan sabi me ye hwan who am I say me metuma kasatia say ye wura say say nya boni na aba ana obi na pese blackmail me blacker enkomo ye di ni nsema ya ka owi ase ebi okwa mu nya tikwa eye enkomo eye sede enkenya ntokwa kopacho ben kumpacho mame mrembo amadaro mama di me pacho mame nka kopacho pacho mesewa me si ma man besi si ameko ben pacho na wo ba na mame free so Bro kumestro ye kan say Ghana ye nyina ye ntimi nko ofori support em da se esikafo na ye ne nim so ma bia adwuma man kofo nya bi ye no na the party me the camera sin so wodi na tem atitru ni abrumpon bia Danny ye free so na ye ni nkomo okay so we waka kosi say Jeda o si o ka me na kosi say ye fa mra na mra ne be dey e metwe manfo aso nkola o mbedi mpanimfo atam e metwe manfo aso e council of state elder baako ana ene wo ka say pani baako mi amenu ekokumanu o na seka kokumanu we ko nka bibia boni wagu dia wo kan nyansa pa wo mo Bob Siga nya Bob Siga wagu so kai se me ne wo mienu ana me ni Vivian Gel na wo ana ye twa aware boni wagu kai that is well over 13 years ago so me new free baby na eba eti me measured in the way am person me come adwe nyansa bia sabi ka wo ma me no sinyina ka beje because ukokumenu we a hypocrite onkano kure eya brebe na hunu se ase yede sa amra ne ba e brebe na hunu se ase yedi empani eya didi mpanimfo atamu omo emra ne de adwama ma betimi ahye ne mo fanto wa December ayi 7 December 6 2028 ni enyina ya de atum se sa amra we ye to abawi a de obawi ni de obelusu ye de sa amra we be adwuma ne se de yemfa sa amra ne adwuma
O Kwaku Manu ya otui. O na akwafa akwa yi ane ho nadoa se de nene no apetition. Sa branche wa yesi gay no. O na akwafa ni besi wanim. Emo se me maame nkwase ane me maame agimi. O ka se me maame akosua be ne wa agimi wa kwase. Na Kwaku Manu wote wo. O na interview no. Time wa me ne opambo asemba ye. Kwaku Manu na akwa interview sa akwa yi a wone nam ha be ma wo dress so ba. Ukọ interview no mani didi me maame akosua be so wo ye gimi for me maame nim nyansa no what wanim want me corrected and I will say a colleague di penny atama yanyade because Ojo Mahama na wo so me dia me support you me support it na emom ni hypocrisy na wo kuru ha no enti me se wo dia mra kro no John famra ye nyina ni je ho na emom ye de beto na 6 December 2028 ya de mra na ye adwuma wai nya sa de o kan de kopa bi da fanse hunu so ho uti krom ha abranche ya ne hu fin bola bedi adidi sante ina temo dia sata mo company man dis nti want me anka se de ka bi kwase tela wo ye no e ya de bone wo company ma jo mama nti and then your mama better so. It won't see the disante inatem. You free disante inatem. Go go na way. You free disante inatem. Go go na way. Go go. Ko pe be tan ni amene o. More fire. Ko pe be tan. More fire. And the moral turpitude now was over call say empenkole didi mpanimfo atem. Monti kromu a. Na nkola ye isabi santehine wo hene wada ma bom a na chiame eno kwa yenka so odi hina atem wo di chiame atem wo betu edi santehine atem so nipa bi o mo titi ba bie no mo hye o mo yire no mo papa fie afekwa ne ahun se fie nya ne dia ne yire papa fie ana o mo nyina ate na kwase ampani sei e de atitire nya nimpon si ho onko kuma onso o kan edu bebo se nipa no ate Ghana o anti abrochiro because o kan yi kwase na frim no o chena ya be na atem and Gobi, I am not happy with the fact that people think what is going on between me and that guy in America is a beef. It's not a beef. Never. I am standing up for people whom this guy continue to abuse over the period. I'm standing up because I have had a fair share of the way this guy abuses people. The way he insults people who do not even have anything to do with what he is discussing. And the day I watched the say, around me, that guy where do see ho, I have the skin to be able to tolerate it. And the way the people were so sad, let me say, okay, so is this what this guy has been doing in people's homes? This is what this guy has been doing to people in their homes. That is how come I'm standing up for the people. And you people want. Hey. Oh, and I just away. Kofi, meet no one now. And I'm going to be a video be a woody open so at them. Okay. Kofi and a camera come and say, said I could see you were Quasia, say, or bonnet in rear, Kokutia, see, that be. Kofi said, I guess I'm going to be a do. I guess I'm going to be a do. Yes, I can make you too. My minnow whom you knew, Kofi. Na beka se yewura Mahama en hyemra na nso meje ho toto me sa me energy kom aggressive man why susu se papa no on hyemra Ghana parliament ne president hyemra se omo we ya Paradise Party e launch ne dan e wo mo mba bi di despite atem and there omo di opim so atem omo di say Kofi yen kai se ebre bi etwem a obi sole yi te se Kevin Taylor mo ne idea ayi boy back we Jonas again starting man Kofi me fighting what you say yes I will do up in swat ma me kura me begina mu sata me odi yewura Kufuor atem Kofi me na begina say no crazy watem and no cross you say di matem but and no so ka sase mo say wie ya me call ahun aye friend say we e buy say uko UK and US buy US okay Obi di obi atma me kwa no okru mi na nka me ye nte Kofi me nwene me ho na msi da bi asisi enkura na ya ba ne di mpefo ni me ye dey eye e form toto too much na Kofi me ko kan sase we so ma bo me ato o me nim si abo me ato o ma bo me ato o ai ma do ko nte chiremu ai bra o se na me twa mo fi bi na ko ya obeto ato
Kokromoti ni wa dia. Untu atware. Gana kwa bato me kwa me nya wese ya pom ya to. Kafra. Ena ai kadati afri fa be kabi. Ba no kre. Maybe my idea because me interview be my I boy back on. Ebe kasa was me kwa me breaking said that be come boy in this about him. O did matem crank would deserve what you come me me chepa ka could be also UK. Oh, what me from me day. But I feel with your friend. No so I who video. You man. Miss Slow. Say our lances sir, obetimi ama parliament ya hye say ye di atema me bajo. Sekana for ye kan trom say omunyai. Ba ye ka trom so manya dey. Omunye. Asi ye di atema na ye pe. Ede men ko tro obi afusu mo bi ani na te obi atem bi mo. Na mo ye mo lances. Ye mo lances. Kuma nu krasini. Wasia we sikani a wajimi pa o kwakuma no ye di watem wakacha mahama say wanya mra no meche kwakuma no ye di watem asia jimi fo kwakuma no o ukrasi ni nti e na wo kwa na wo gana wo sika wo yere ja because wajimi unim dressing sikani a unim dressing wo tantan kwakuma no kwasia kurasi ni wo so shatade kura fata o asia sika e ba de na chi na e ba tia na ka wo jimi fo sika benya bi say bie ano mahama nyemra Tamana Kufuado was who kai sremo school kwala bi no. Omu didi Kufuado atem se Kufuado ne ma me twa asiri. Ni kra me make akra me fer. Kwakuba na ni kroma. Asia mpanyi. Didi Kufuado atem tu ni Jonas didi Kufuado atem se wa Jimmy Kevin Taylor we. Ene 2025 ikura Kevin Taylor ogusu didi Kufuado atem. Asia sembe na okokuma nu kra sini waka. Asia wona ya chiachia. Asia panyi kwakuma nu. Wa Jimmy pa kwakuma nu me na me ka kire wo. Asia kurasi ni awshata on say wo sika so dress e fata aya ko baby a wonam despite mo no munti wani asia asantini a we kurasi ni pa typical kurasi ni pa ya okokuma no asia wani ti kurasi ni asia on say wo ba ya hwe lewe ni eje ko de we omusi eye movement on say wo kwade obe bi en fata asia wani mutantan wo enye fe kurasi ni na obi a wo sika no ma oba eja akokra na age akokra ne kwatimu nya de na eje oyire wasia kurasi na me kura oba de tire da me abu kurasi ni fambo wajimi baby unim nyansa ka broni akokra ntimenyi oba mfiri wonsam so unim nyansa ka ware ebuase wono unim nyansa na ye kasa kire badwemba no ye ka kire badjimifo no ka be hunu se wukro mu petanwe wo na ma edika ka amfa nko ware lani insu assist ni labadi ni ema onu kosi America na broni be ma sebe wono kura ne ho wuo enyi oba ni mfiri unsam uso kasa kire badwemba una obekasa kire John Mama una be tuba John Mama fo tama ye du otunfu atem no now nine left na shebo ase wana o nine na esisi baby no na de asi ene de wo hunu nyansa betufo unim futu tu hofo koje oba na waja ankora guus no akotena America na odi broni be say obi cassette ya menhia really this is interesting abusia enya me nko na me kase kwaku me no enya atwemo mo de montie video si Ghana fo ana kasa na prempe de me de e be fe mu keke mo me hwe videos no ni wi a me wasem kase bi ebusa kwaku me no mo hwe sa video wi a me wasem kase bi busa kwaku me no ai wo so yi ano kwaku me no wo ya santini pa na so ya santini pa na ye di wona na otumfo say to atem ye di na tem for the past almost the wo ebesi na krankofo di na tem emududo na aye uso ko NDC for no da me na kwakume no wo ye video condemn ye da wo de mo me hwe video no na me wasem kase bi ebusa kwakume no obeyi ma no so wonti wona ka bintela kwase ya wamwamu ase kotokore ya ye di yikwen eke kan kwase asama no pewia ne na jobie na no bia no kan kwase asam che. When last have you been able to come out to tell him say Kevin Taylor wejimi ye
ana wabatia be face ne se be ma na santini be ma wanche wonwe. This is a pure hypocritical guy. And not the Kwakuma so what to say. Untumi didi vice president tem. Really? And ne Kwakuma no. Etina o kronum. What Ghana kra mu bi. Na Akufo-Addo kra ade wo ye dey. Akufo-Addo de no de ye nipa. Ade Akufo-Addo boni ba no de ye nipa. Eti wan chiche sika na ma nipa bi ani ntina wonya ne oma tru Akufo-Addo ni party no manya tan sana na. Na wo Ghana. Kwakuma nu na wo Ghana. E da Akufo-Addo no mu wi. Wadwonso agu kramofo da ho. Akufo-Addo aku ne yira wo firi mampon. Kwakuma na wo Ghana ha. Wo ye shame. Wo ye very very shameful guy. Na sa wo fam fo kankan no e be gi woni so. Wo fam fo kankan no e be ti woni se yiwan. Na fei onam anwansana ne be di gwachi ho ha wo. What a bogus guy. Nana de Kwakuma nu se de Mahama nyamra. Obi obedi di Mahama atembia na yenya de yenche no. Sa Kwakuma nu. Nana Akufo-Addo wo so ne de sabi na na ado ne moja ni mu. Sabi ya mu Akufo-Addo 80 something years ne moja ni mu. Etirande Kwakuma no fu me wache mo ha em wakwa baba bibiala hwe me fredo ba 2 days I had 2 days TV ahala makacho se chebo ko sam Ghana ma chieftaincies ya himfo nkomo pa na edin mo me se himfo ni nyina headquarters himfo ho asem headquarters ya ma hemma mo ya propom headquarters ni nyina ene ha to ko to me no subscribe se na be me video tuma obenya bi ahwe ne da biara da wo ya comment section wa kire wadwen abotre ne asumdwe kwaso another me no kwa anse enu Kwakuma nu ya santini mu na nansan video ya ehwe Kwakuma nu video so ankofo atake no obeka se ye gradwo man Mahama ehhye emnya nhye bi ento ho se obi akra bi atwe camera se ne ho so na wodi wo hene bi atama yemfa ne famra kwan bi so ena asantefo ne asoagu ne so pa hwe video ehwe ya katache frifa eboma no asantefo ne so bi boma no se la time Kofo do two for atom no where were you Kofo do two for atom for the past ache yentimi nka eno meka ho hwese anya mere se wo ye NDC ni ena Kwakuma no do osuni areho abasa ye sa no ka no wanka na sa ne mom wo kire na adwe se ni no no de wo te kire ho dodo ene na kofa we nyina aba eti wo mfa nche no awa so life eno so life den pa asantemafo nyina achem no two for set to nya meka se na na mbesira mikuta koto dwum na fa cheme o de hia ne me asante fo mo de hia ne me muntimi enyime mfirim mfa ncheme anya sa na medwene nya sa na mehyehyɛ na emom sa na akwa kosiem srem mfa ncheme na emom obi obedi di asante mawuratam na mo de tua se me de odi asante mawuratam a mfa nchew ondo keka bi kire no ene nsem yenu Kwakuma nu ede tua ene video na ye hwɛ na ye de ka me na se asante mawurade se wodi na tam a ye wo ha wojejerete opa di na tam ye hu enu Gavin Taylor na anu na do ma hene ko keka MPP asehwe na ene giaje sa eye sa na tie se no kura ne ka no ya chen nipa ne ni su no etere na ama ye ne no nyama bebre achiachia ewe yemu no politics no ayi de chen bibia ba me bra Kwakuma nu mi kurukura mbaka se mi kurupra kope ene sem ono be kan ye no de no ko kan in such a way se but we no ahu se why mistake because time dey asante hina achenye ne ko me desperate obetimi so fun si so di desperate atem obetimi so fun no de for this type atem otumfo kwa de omudi na tem sa ba panyi bia nka hwe panyi bia nka hwe eno no mo kwara si no abesu no apachem Ghana fana de akoda ya Kwakuma nu abepa atwa ama sese ne yeso ro tufo setutu e de beche me sure so be comment share akoka ho asama ma atwa 2 days TV and then after subscribe video no wi na hwa ma mansa nyina hwe bi o comment section no akere wadwa bote na studio bakato sa ha yeso ya bakosam Ghana mamre chief chance de ehemfo nkomo hu hia e pa eti etira sese ne edwadwe ma na edi bi hu nkomo na nya bi de atokotu na busua na guro na busua na yekase e wo de hye papa bronfo nya maburu hia mahimam ka akiri amaje wakode am tosumi asas papa ne no an kati enhance property from 0535502373 akwaje wasas na so ye fiura enten the project bi apeso de ye no plan apeso otua no wonya ne ye na osuso wa ye fiura I 2 days TV guso ahwe bakwa